Atalo fat fo I talava uma o tatou ngā ruenga I nei mas fo sesi wa sesi mai. A special welcome to a visitor. You are a very special guest tonight. And I believe the Lord is gonna move in such a powerful way. Tau fo I mai Melbourne sa fa inisio polo kalame. I've just come back from Melbourne for 2 weeks. Patino fo inisio polo kalame and I assure you, tau tino atu le fiafi e se fole ngalua le nganga paia. And he is moving. O lo ngā yoi pele nganga o le atua. E mai sea mo le talavou e, mana yo le melela talanoa yo non mana ongo le ona le atua sunga e sepia mai se fo yo whawhenga inga. E whaile mata upulo le whaasa o tonga. Deliverance from Satan and his demons. The works of the enemy, the activities of Satan in the lives of the young people. If I fonga le mai le fiafi le young people, listen young people. O le tangata le la ua kelim ka upu le fiafi ngai. The only person o le la place le fiafi ngai melea. O le kalavou o la inga ungaulonga loko e whaonga mo le atua. Not all. If you are here and you are hungry, you are desperate for God to use you, because we are in the last days. Kala kus pa yelo tato e yaso e ngatai. O le tala kus pa yelo lua 2 Timothy chapter 3 the Bible says in the last days evil days will come or perilous times will come. Wicked days is here. Because people, the Bible says people are lovers of themselves. Lovers of pleasures of sin. O le kala kus pa ye refela ku pulang kalvolu mele. The lovers of themselves, the lovers of the flesh. O tangata fia le o ngā, drugs, o whiusua inga po sexual immoralities of any kind. O tangata o mai wasili atu le manao I mea fia, entertainments. O le eto ese fia I le li. O kalanga kus pa ia. Lovers, o mo tangata entertain. E fia mo entertainments po mea fia, no more love for God. E fōlinga mai, wa maalili, your love for God was cold. And maybe you are in a situation where lukewarm. Eke sawa le look as a young person, serving God in a ministry, worshiping the church, but your love for God is no longer there. We are in very dangerous time. I myself a generation lo tato yai. Me ngal fa tailo lo tola una le tua no fa mata upulea. E ngau le ku le fiafri ngai and fa melka la kuspaia. O e pese I wato anga ile lot. It's a form of godliness. Palongo, it's a form. It's just a performance. When the manifestation of the power of the Holy Spirit is moving, in the last days. No matter what you are going through in the highs and the lows, in the mountains and the valleys. Any attack. But deep inside you want to serve the purpose of God and live for God before the rapture comes. But still, attack. Your heart is for God. Your desire is to serve God. But there are a lot of attacks and issues. But you keep on coming. You are serving God. Demons, they are after you. Or the young person le fiafinge por kalavou en fa maongi lo ko wal ka upulea e le kai work le tangata le se me ka o se honesty e ke le manga oi ki nganga lu e kula upole tua wa pa kongo ya oi ai ke ku le ya ke le manga sui le menga ngai ke fia ya e ke le manga o fo ya ese le menga o fia ki apole pinge oi e le work la o ngara ka upule se longa we le me ka le surrender mal integrity o le lokor tangata mana oi fa pe ku le tua
set me free. O hau leo ke mga e whasa lokoa, inga ia whao ngā hau. Ma prepare hau, a wale lope saru rap changangi. You never know. You never know. Deliverance. What is deliverance? In fact, I have a ministry of Yesu when he came on earth. Ole kele o kaimi o Yesu, ole kulingo ke mongi mo fa malolongo mai. Ai alu le kuspai. Ole kele ai akui mai ma unga le kuole. Ole kele ole ministry o Yesu, ole kulingo ke mongi fa maloloma yo tangata. Ole nga ministry. Nga fa male puka le kusianga Luke 4 verses 18 to 20. The Bible, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Right. To preach the good news to the poor, to liberate those who are oppressed, to set the captives free, to heal the broken heart. Right. The ministry of Jesus is to heal the broken heart, to set free those who are oppressed. Lalu maramia, orang kau suffer dengan demonic activities. Eke akamaya, angake mongialo orang amele. Ele fa pesa ilonga oso sama ke mongi fole mangi festival ngale la wala pole kama fangale wa le fa pe aku aba kole kaukala mangi festi ele ai me faya ngai aka mai lili mai amele anga ke mongi oi amele ngai valu ngai va ngai mega kong ya anga ke aka mai ya yes e me faya ngai aka mai ngai luang ngai ke mongi ngai ya oi amele fa ka failo neipa how many demons if ya ngai mega ya oi fai ai, o ngei ya kau ngapingi ai kamanga. Iyo e. Ya awa ke, vai, awa ngawhi lai whamasi ngolo uso. Amen. Tell your neighbor, don't judge me, man. Don't judge me. Don't judge me, man. Be careful, amen. Menga lengo fai atu na fiafingin ka upulea. Awa ye ki kilo lesta ngata. Aya fa ko ale la fa longo. Fai lola assessment. Ke ngofo le honesty mal integrity lo loko. Ke fai sa le kua. This is for me. Okay mga awai. Deliverance. What is the meaning of the word deliverance? Well, deliverance is to release or rescue or set free someone from bondage, danger, or evil. Palong. O le fasa lo toinga po le laveina, po le fasa lo toino stangata mai le polonga. O sea, fianga le angai atu i se mea lelelei. To set free or deliver someone from slavery. Ngai ke polonga ai. And this is what Jesus accomplished. O le melenga fai Yesu over 2,000 years ago. O le melenga sa Yesu e fai espasa loto tato. It's already done. It's a done deal. Wa umanga fai. Pau le mea ke mga umbia. Receive. Kari kongu yai. Ave maoe amele. Wa uma. Wa uma fai Yesu. Ai mana umia lo malama. Ei loa. Receive loa. Langa tu sa pe ke loku. E ataka o ke mongi amele. Ele fa pe leo mai ke mongi nga ua e fa olai. Le ai o mai ya. Okay, okay, mongi. How to be delivered from Satan and his demons? Well, according to Ephesians 6, verse 12, verse 11 and 12, Ephesians, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil, or wiles, more devices, weapons. Not wrestle against flesh and blood. Your battle is not with other young people, with other cans, with other blood, whatever blood type or whatever blood can. blood, white blood. Why? We are not wrestling against flesh and blood for all the young people. Why? But against principalities, powers, rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Okay, mongila. According to the Karikonga fa epelu. According to Hebrews beliefs, there are 3 kinds of heavens. O langi mo muala ke vai lefeo ai mai mang felelei. Lefeo ai va lele. O langi longo lua le pangeka le sa le la ma le masinga. Ma le langi longo ko lefeo ile tua. Amele. O kari kongungala, o meo ke mongi, e ngofo le heaven's second place, the second sphere. O le planeta.
Mea ngai sikai mea ke kakalo aku. O feo sofi fo kama fala velava ia kukalo. Ke wala au aku. Ai oso kama fala velava ia kukalo ngal tu se kangieru. So demons are real. E ke whainga whamea ki au. Wa, e kere karkongu in ke mongi. Ia la ele karkongu vai. La ele karkongu ia sunga sa ukuri ke mongi. O ia ke ele karkongu ia sunga kuri ke mongi. They are real. They are fallen angels led by Lucifer to rebel against God, and were all casted out of heaven with 1/3 of all the angels. Ngai mo ngal kusa Revelation 12 verse 4 and 9. Ezekiel 28 verse 13 to 17. O ngai whamakara the fall of Lucifer. Cast out of heaven, that's before the fall of man. That's before. O ngai kupulunga ngo fia ku Lucifer. O fia manga e pele kua, ngai exclaim le skelu ngai Lucifer. Cast out le kua. Ai sau markasio vai koru le kang apa markasio vai koru. Palasi malalangi le lai feo yang fa seka ko. That is the mission, to deceive you, to attack you and destroy you. The devil came to steal, kill and destroy. Why? And well organized. The kingdom of Satan is well organized. Why? Satan up there. Secondly, the Bible says, principalities, powers, rulers of darkness of this age, spiritual hosts of wickedness in the heavenly realms. Mamakua war organizer, oisi oi momo kai o atunu, oisi momo territories, oisi oi memeka o kongingeka, oisi oi memeka o atunu mamainga, mamalo. Wasenu mayai, oisi ke mongi ako kangai kokas individually, kamangingi ye lalo. Spiritual hosts of wickedness. Kamangingi ye kele ngala vea ele barua po man ma vea amele. Lalo lo ka vala ele vea ele checks ngale le amele. Kamangingi. They are real, man. Demons are real. They are looking for bodies to express themselves. O meio ke mongi, more spirits without bodies. They have personalities. They can see, they can rest, they can talk. Samavali, they can walk, they can see you. They dwell in the second heavens. Aunque mga foi fai loya ke oi. O le sau ya ke oi attack oi. So se mea ki ferwa ye. E le kai asale attack ke mo. Ai maisea. Pe fa pe o stanga ta fa nga inga mo le kua. Fa longo mai. E le po pole ke mo ngi tanga tala fa foi oi le fa ola inga. The devil doesn't care about the person. Already he's olanga belonging. Ola wanga fonga tanga tala o ngai o le drugs mo le alcohol. Ma fai mea leanga, ma siva solo i whalakalapu, fai le mese. Ele po pole kia polo langa ile i whaola inga. Ola already ale langa mahenga. He's already on his side. Ma kua focus ala ke mongi. Ile tangata le ngofo mai la fiafili ngai amene. O le wa whaola inga, atali ma la fino le tua, you are called a son and a daughter of God. O le oele taki ala ke mongi amene. Au ke mga ia iloa, le fiafi ngai ia eka ukingo. E siri le mahalosi o le tonu ia te au. Na ilo leo le lalolangi. Greater is he who is in me than the devil out there in the world. Ai mga umira lo fa longo. A wa fa sa loko la o e lava nga e fa ola inga. Fa pe molesta ngata. Wow. Pastor. La me lengo mga umia, why do I need deliverance? Is that means when I am a Christian? So demons always attack me even though I am a Christian. Fa pe molesta ngata. E possessa o se ke mongia le wo born again. Can I be possessed or oppressed by a demon even though I'm born again? Yes. Ku sabe ke fa ola inga, e mafaianga o mai ke mongi os faio e. E mafaianga possesso e ke mongi, ma oppresso e ke mongi. Ai sea, fa longo le mai. O le ke minga e born again ai. E kol makua there are three categories of the human being. E kol vaenga o lo tangata. O le body, e io sense se lima. O la vai, songi. O lau kofo, o lau taste, o lau touch, ma lau whalongo. Ma la tua lao sense nga limo o tangata. O kei tuwei nga whao ngā ke mongi atakai oi. By the things you see, the things you hear, mea ki whalongo longo ai. O pese, o kala, o mea kofo ai, kofo ale pia, kofo ale maruanga. O mea ke songi ai, amene. Songi whalelei, amene.
E sa mea ngā song ele tangata. Ai. O lau kingo lale, ele whaorainga. Longa lua o tangata, ele meka o le soul. O lau soul, o inga iailo o emotions, feelings, intellect. Mele kero le aonga. Whaona mo le kero le aonga. Ele eise mea whale nganga inga o ingo lo mawhawhau ia poko, mo lau degree. Mo lau whailonga aru whainga luenga. O inga le eo emotions, o inga whaile whaio decision making. That's where your will is. O inga le loto whaitalia mea kongua ngai le ipure ele kua ia kama eva. Nga awe ele atua le filifilinga. E ai fore la au pele ai, disobey or obey. And they choose to disobey. They choose to rebel against God. Ka ngol fingi ai loa. La mela kupu o longa loko o filifili. E ai le fore la. O le soula ngar tangata. Fa longa mai la o lo so ele po na kei foi. E ni le soula tangata po lo mafau. Transformation. E mga o mia le ko reprogram o lo mafau. Amen. E mga o mia e mga upule le ko e ko reverse mai ma ko replan le ma ko pre-program lo mafau. E fa tumu ngia transform. O upur ko arkus pa ia be transformed by the renewing of your mind. Ai le po na kei na mo le soula tangata. Ma low spirit. Pa fonga mai la o low spirit. O le mela nga le po na kei. O ke mongi la, ele pule low spirit. Wow, vi ia le ri. Amen. He never touch your spirit o le mea nga le kua. Ai ka alo la ke mongi le area low soul langa o emotions. Lenga lenga ika. Lenga lenga fia fasio kangaka. Lenga lenga fia wa fia kango ga kai bakwa e tu i roa. La mela o ki nga lo roko. So your emotions and your feelings e ka alo ke mongi. Malo kingola nga foi me ka o mai. Physical infirmities or areas la nga le ngo foi ke mongi. Ba fa fonga ma ka o kiol. Our low spirit e born again. Va ila ma ka o kiol ba lo me experience lo born again. E ma la ke me kere fa ola inga before you were born again. Nga le lua me o nga ola. Nga lo body la yo sense se lima. Malo soul your emotions and feelings and your will, the intellect. Ala o ki lo spirit. Vai la kero tangata ile fa ola inga. Nga le lua me la ola. E fe o inga ala o ki ale nganga. Amen. O man tua there is a young man who was trying to follow Jesus. Amar man tala Jesus, I'm going to follow you. Amar kala Yesu, sagrola, come follow me. Amar kala lelilia. So all mo say period lo kama. So all mo say kangu lo kama. Say umar family service, the funeral service lo kama sagrola. Amar kala Yesu, let the dead, bury their dead. Kur tanga taoti, e kangu tanga taoti. Lalu ingal tala Yesu, tur tanga tala wa ki mo ya le kingo. Wale ko mangava. E kangu foi esta tala fe wa ila ko ka vale ala fe o ki fale nganga amele. Bye bye. Tur tanga tala wa ki mo ya le kingo. E kangu le tanga tala e ola foi ina le kingo a ai o ki fale anganga. Se singa lunga lima tanga tawa kalia fa kanga wa e ola wa e fa ola inga. O ye ko kele ka ko le fe o ki fale nganga amen. Se lunga lima tanga tawa ola fale nganga. We born again. You are a born again believer. Amen. Au tanga tanga le si ia i o le fia nge. Fa mangingo ai e ka ngai born again. Because I born again no spirit. Ele pai ke mong ni menga. A o ila le fia ngai ko le upo le tua. Inga ye fa sa loko o le mafu anga lenga manga o mele deliverance. The reason why we need deliverance is because of our past experience. Why born again? I falling no lai hon ta ke mongi. Ba tanga tanga le you are born again, but still falling ngai after kwale ke mongi le o le amio le anga yawe. O le kurikulia o le kapa. O le kurikulia o le pia pe ke alu ai luma, ala fa mai ke pal fa kalapu. Pe alu le pe Michael Jackson fa ngale pe se ko fa ngale fa pe ala ke sango luma ala ke se mali. Lango ke le lo fa ngal siva ngal moonwalk ke mama mai se. Michael Jackson pe se ai luma ala ko la alu kuriking. E fa pe ngala le sangata, why born again? It's like you are striving, but there's a demon ngai falling ngai after Yahweh. From your past experience. Longalua, mafuanga why you need deliverance is because of generational curses coming down when you make out a bloodline. Or you inherit from your parents, your great grandparents. Exodus 20. Their sins and their iniquities they committed,
Ole la feoki, ala pass down ya oil me ka ole bloodline. Esa umare koko. Vai ala maka uki ole mela ka kiri ole kuspa ia mela. Mama lamba sunga ya sepi ma fo mai. Ai vai ga pele siaki ole fo mai. E fa fo mai. E ke suka. Ke koko. E ingi so ko ai nga suka. Ah. La mela so sue. Pe fa ma ko se mela. Ole inherit o se me sa mai lunga e ka fa ko ai nga fa pe. E ma wa le mela. E ma wa le mela. Pai. Ole me inherit mai e ko ma lo ki nga le wa pasi mai ya. Me nga nga mi me fa sa tonga me ka deliverance. Longa ko. O me ka o demons revisit. As a result of an open door or demons se me fangalo so tight. So Matthew 12 verse 45 to 43 to 45. Matthew 12. Along mai. Kemi ke kalia fa la kagam fa sanga lunga fa sa lo tonga mo. Maybe we cast out ke mongi ya. Along mai. When an unclean spirit goes out of a man, that means we're left ke mongi. It's out of you. He goes through dry places, seeking for rest and find none. O nga kabi no bilolo ke mongi ka suasa me ngofoi. Ela kunga, ngala fa ka vale, ka vale, pasika, malunga motorway, mal freeway, mal highway. Elegi me ngofoi. Why? I said the reason why demons don't like to rest on the houses and buildings. No. Another one. Then he says, and the demon says to himself, I will return to my house from which I came. Maltangata le sa fia yakamakanga, maltangata le sa fia pepelo, maltangata sa fia fa maulunga, barke mongi. O ko fia fo ile menga sa ko fo lo fa maulunga tangata nga. And when he comes, when demons come back to you, he finds it's empty. E kilo ko ke mongi yawe. No Bible study, no worship, no fasting, no prayer, nothing. You are not feeding your spirit. Elo fanga ingo e fale nga. Ola empty lo fale, awa born again. But demons see your house is empty. You, it's me. Swept and put in order. And then what? Then he goes and take with him 7 other spirits. Other demons, 7 of them, and re-enter Yahweh. More wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. She was once on fire for God. She was once loved God and worshiped God. He had that desire to save God. But there's a point of time you backslide. You go back to the word. Worse secular situation. They hate Jesus. They hate salvation. They hate the blood. They hate the power of the Holy Spirit. It's worse than the first. So shall it shall be within this wicked generation. This is real stuff. This is real stuff. Only happened here. Areas in which demons affect us. Our emotions and attitudes. Although body in terms of our physical infirmities or sickness. Emotions. Your emotional attitudes. Bitterness. Anger, unforgiveness, rebellious. You may be rebellious to your parents or the pastors or those who have the authorities. If you are here, rebel because of a relationship, or maybe your parents, our minds, sowing seeds of doubts and unbelief, more fantasies. But you, wicked. But you are travel.
It's like a movie, like mga makai. Awame lang makai. Fantasies. O mele mga ya. They are evil. Evil thoughts. One of the areas in which demons affect us, our tongues. Our tongues, if you fear kemo ngofo lo faiva. Menga if you feel estalabo, ngale pepelo. You always lie to your parents, you always lie to the people of God, the man of God. I remember kiala. I nga mangor ke mongila lying. Peya kele kea. There's nothing when you tell lies to somebody. It's a habit, but ke fa along le security. Fa ko kinga. Fella change. Where's the change of the fakau? Uma mam. Fella sui. Lesa me dad wa uma. Pe yo le me ngoya ale pepelo. Wa ku ka vale. Ia nga wa mau ku lima suru angal ko suru ngau. E fa pe ngala le skala vo. Na fa longo mai le honesty fa pe ngala wa mio. Porque mongi nga ngai fa la ve ya. It's a lying spirit. Cursing. Ola sta ngata fi me call cursing. If you fear nga le fetu wa, hey, you are nothing. You are useless. You are nobody. I mar kaimi. It's a waste of time. E ke pula mai ki mori amele. E fe ku wa ngaka. E fo isi makua. Fi fetu la ko fangau. Wai. Ala mele fanga ke mongi. Your tongue. And I wonder why last of Pentecostal in the book of Acts chapter 2 in the day of Pentecost the Bible says masaul ko lang nga paia fa may saw pengilo lo fivaf. Tongues of fire. Asya e mga lang nga paia e fa nga sa lo fiva. Your tongue should be a channel. O se channel e fa nga le ku ui mai long mangwia tangata. Cursing, gossip. E mo tangata nga le fia nga gossip. E uma ngeri ka po kalame ako fole. E mo ye. Oh my gosh. Oh my OMG. OMG. Oh, are you serious? Oh my. E mo. Ako fa yakula le vivi ba yai ba le pes. Le pese no la vai pese. Filipino, le piccole lang kuku, le piccole le. Oh my gosh. E mo. Of course, ngo ba ayai. Ay maingi. Amen. Faka les kenge. Oh my gosh. If that describes you, that's a habit or weakness nga. Or ke mongin nga, it's a demon. E mga umir fa sa loko yo eh. Inga yang fia kala ya Yesu. You know God is good. The Bible declares, you know, I'm so blessed by the word of God. Declare the goodness of God, not the bad of the people. Gossip, blasphemy. Palongo mai, ay sikal mo fia palau vale. Leke fa la inga fia palau vale. Fa keke, or ke mongin me nga fa nga we. Alo winga la kala, ele kasi. Baba ese baltanga ta nga le wa pa wa va velo wika. O solo masingau começos ka. Ai fai pula. Koe va velo lo kan nga pa ia fa manga lo. Lungo lo wika ngai lo va. Ese malal tanga tafangale o lawa vai sulga. Dan chung jang juda. Palau vale. Le ke mongi la ngol menga. Ese mal tanga tafangale wa va ve a. Ya po sabi nga fa longo si daw ng fakay ka. Let's see taga ko ke mongi areas in which they affect us, our sexual areas say tulo. E ka usa ko perversion, homosexual. Ko nga feu so inga fa sa inga. So si ko nga feu so inga. Yo ya ka makanga. Longo lima, addiction in other areas, alcohol. Addiction, fa longo addiction. Ole mewa vanga ilo loko mapipi ilo loko. It seems wale mfainga vese. Nicotine or kapa. Or drugs. Food. Addiction in food. Esa kata pa penga addict sa imo meay. E pisa fo meay. Nga kile ang apong yay. Amen. Ha kole ang apong iya. E fa ko le 5 PM 5 AM. Amen. Addiction in drugs, food, social media. Apa kakak addiction social media?
A pupula ngele Facebook ma le kasi le maru apo e kau le fala ma vea e pupula ia saveu, salais, saveu, rik, ris, saveu. Ale me malie e kele ilonga ke tiksi. Awa ruaya 1 hour, 2 hour. A fa mele kala e la moi. Nga ka mo ingi a fa ko mele pi pi ngalu fa ngale pi mo ingi o maka ala ora lo ma fa. Ya e ko yala, ko fai. Ka tin. O malale mai aso e kele mo ele kasi lua ko fa e. La mo ku puya oi addiction. E mga mi set free oi. Da tele tanga ta fa penga fo Samoa ngai ka maki makko se renta la ko loko. Oi sila kanga ka ka pe Facebook. Tidi tilo Facebook. Ai le se mele anga ole mea nga fo ye mea fa le nga fa ngai ka ko pa wala mea. O e addiction wa halu fa solo ako. Okay? How demons enter? Fa fela nga enter mai ke mong ya le ka ko nga e ko kong we are coming inside. How demons enter you? Memo mua. They can enter. Fa fong mes from kala mo mo le truth. Any demon can enter through an open door. Fa fenga sa ko fa kola. Now, how did you enter this house? It's through that door. It is open. Anga sabi nga sa wala loka. Elem fenga sa ko. It's the same with demons. The only way you access a demons yawe is when you open a door. O mai kongu yawe. Ai fa le fa manginga nga. Ephesians 4 verse 27. Ephesians 4 verse 27. Awa fo ina itu ina atu e o tou se mea e mautu waile ti a Apollo. Verse 26. A o tou wita. Yeah. Au ale anga salai. Au ane ingoto le lao e i tapea. Okay, kaufinga. We are talking about open doors. Once e keika alua e ale la le akua ngoko le lei e lei fa mangaloa. Ko ka bilo fo ko yo sor kaya alawa makanga. Si silo wika wa umbale ika wa nga e meka ole loko ki nga loko le fa mangalo rebel bye ba makanga revenge anga makale ika ole fa mangalo la mele kupu wa keu pelo wika wa e maua lo inga male meka ole open door e ataka ke mongi yawe alongo mai nga ika se tangata but you had it's very hard to forgive ma release le ala fa markus pa ya wa ngoko la ko wa e le fa mangalo mau alo mole open door ki apolongan fa mule nga ka verse 27 because of your angry afa markus pa ya no give place to the devil afonga mala young people the only way access a demons yawe is through open door longalua in terms of fam kala mo ko mele when you give him a legal crown pole the rights o le menga ka le legal crown wa e fa kanga you allow them to come into your territory. I will makaukia. So if John 14 verse 30. Why the man kala Yesu fa mangia le mele. O te le tu tau tala atu ia te tau ni upo tele. A wao le asau le li o le nilo langi. Ai le maua ia se me ia teau. Look at that. Right. I will no longer talk much with you because kala Yesu, Jesus declares, for the ruler of this world, that means Satan, the devil, is coming. And he has nothing. Demons has nothing in me. That means he has no legal ground, no rights. He has nothing. The only reason because it belongs to the devil. There is something in you that belongs to the devil. If only because you have something in them. Because they belong angasala. Ole angasala. Demons will enter you when there is sin in your life. That's a powerful answer. And that's a powerful cause. It's through a sin in your life. Or say fornication. That's a sex. Adultery. Pornography, drugs, alcohol, nightclubs, lying, stealing, pride, watching horror movies, evil stuff. You are opening doors. I Pepelo, you open a door. I Famawalunga, you open a door. You give him legal rights. I lay Masemai.
Wa fiur ki apole su ese me kongu ya. Nothing. No sin. No sin. Nothing at all. Aval mem kau kia. E ke ngofo la fia finga ma fa fa. Wow. Sa ole mela le la kupu ya ole mela. Longa lua. Demons can enter through unforgiveness. Pela me long fa ko ngai. Ai se kala vo fia finga se me ka se lotu ti nga ya. You carry like some wounds, long-term wounds, unresolved wounds, past hurts, bitterness, anger, thinking of committing suicides. O me nga ngofo ko ya oe but ele lo tanga oe amale ku. Ngofo ya oe lalo mele fai. You giving the devil legal grounds. Mela nga yel fia finge ke sau ile fia finge because sometimes ke vai kamanga e aro mo ko sau it's like go on and come back. It seems you are not forgiving that person totally. I'm mga fia finge ya mo ilo loko. I'm mga makale set free oil fia finge kaya lumakwa empty ya. Ay fa kumuno mo oil mga ole nga pa iya. Amen. Lesi me enta mai ke mongil make domination of one person by another. Bawai mo make Jezebel spirit. E ke ngof dominate les tangata. Ya in terms of make ngali e foi mo ngale kuwa. Ele fa penga kama ka mo le melo Jezebel spirit e mo foi kama loa. E mo foi ka ko fa penga ke e ilunga take lunga leader ko so mai lalo. E ke take le fa le anga tai. E foi la ya ngale kuwa. Fa ke fa da to no le kalesia. Awanga e mo fa le anga le ngale kuwa le lunga amen. E ai Jezebel spirit. E mo so stagata. Ole si me enta ba ke mongi me ka le shock. It's an accident nga happen ya o mo me ka le ngale fefe. Ai stagata inga la vesika vale la nga e ai. Pela vele mo tawai pela vele se mea penga e kilo se fala velave nga ise plar nga kafe ai. Po se mera ingo se tangata po se mea nga ise fanga. Nga e kei ai. Ke lo le tangata la fefe o merkemi. O le tangata ole kai ave ka vale ya isa. There is fear. A spirit of fear le mawai. On well le smartphone mele ka le shock. What happened the accidents, the incident, but you are right there on the spot. Like kei ai. O le si me enta ba ike mongi false religion. Ole si me enta mai ke mongi o me ka o gods in moments. Fa longo mai fa ka bo. Ma ngai se ka ula ko ngai o gods ke ma mai. Mo mo nga ruanga fa ka ula. O nga ruanga fa ke mongi. Ola ka ki ala lo ke le fa ngale vale ma to e ma ko me fa Samoa. E fa fonga me ka ko ka bo ngi New Zealand. Mo me o gods in moments. Ma ko le o pula o gods. The meaning of the word o God meaning hidden or secret. Ola winga me le o nga kia po le nga kuwa o nga ifa dia mo satani. Ele ka o mesakang ya elo na mana. Nga ai ke lave ai. Fa ke meia acupuncture. E ke le ngai ma Australia. Acupuncture mo tu fo le ku ye ko le kuwa pa ku va ngalo tanga tsai me ngai ki nga oe. O me fa ke mongi me nga. O le occult for va ngalo black magic. Black magic involving hidden power for bad ends. Awanga ka ko me nga black magic. Me be ka kacho for using playing cards. Va ngalo me ka fa pele. Charming or enchanting, or vahangalia, they attempts to use spirit's power. Lefa ngai mo pele. Ya, I ngai mo pele ma ko melo le heart for pick. Is a symbol of love. Or the clubs for fele, desire for knowledge. Or the diamonds for the time money, passion for money. Or the spades for the aka is a warn of death. Ah, me ai mo me fa ke mo umba. Me ngaling fi mo ka fa pele fa nga me ya. Or clairaudience. Ability to hear voices and sounds of spirit voices alleging to be those of the dead. E me vangale ke vai fa ka kala o ai ai ki fa longo pe o la ki fa o le ke vai ku ai lo ke vai ku lo mo ku o fe la so mo ai la so mo Otahuhu ifea e ku o le fa ala ke mo la fa ka kala o demon worship alongo me kala bau demon worship o gods fa bang yang le mele la vai le Grammy Awards le fa o mangai kwa Leja se fome lenga o mangeya kwa. Kama kama kai lenga ula mo ko mentioning aku mela. If me tangata is just a performance, a form of art. Ya la vai aku makau kiole. Demon worship. Eastern meditation. Momo ibe ka o yoga. Gurus ke vai ka po inga fa felika nga ke vai ku me ka nga fo me fale ora poko nga la savari ma. Ele me se me ko work ke mongi la luluinga ako. Mo temples, e foi aquele mau temples ingai. Hard rock music, most rock music, asia. Falong mai, e ke mongi uma me nga pa vai mo me ka le movements of heads.
Ya la family tangata. Yeah. Come on. Ya la ba ko ke mongi la lulu mai lulu yo ala ke yeah. Along my hard rock music, movements of head, shouting and swearing. The lyrics, all demonic. Horoscope, future prediction, momo idols, martial arts. Along my kakau yang ike meange fa abe sa fangau martial arts, judo, karate, kung fu, taekwondo. Or ke mongi patu abe. Apa yang mereka cakap sulit? Ya, mangkut kamar yang tinggal larang ya, wait for mereka mau ya, Mga kuala upu. The meaning of the word of God, hidden or secrets. Have I? Mediums, talking to the dead while sleeping. Ay mo medium say kele ngai leke va ay. Esu ay mo makakai. Mind control, psychic healing. Or psychic healing are more scientific beliefs that healers can channel healing energy into a patients and effect positive results. More psychic. Amram malayla ungale kuwa. Bye. Scientific belief ang alakal kung vangala lay elak fa kala kakale. Wal melia, melaka talango takatot. Le fay Samoan me vangala pulu mele. Le ko course pu sanga tamali. Mo psychic la mo ka mangale. Olo te vai atu lau ta vale la stolo mati le ta milo I fo tu o mangele. Le no ti chilo atu lai tu o le la aulea. La lo melan fai tu la aulea. La lo melan fai tu la. Mai sa o la ko ki fangoka mai le elo te vai atu le ngat fangota le mai mele sa tu pu ile. E ka wa ka ia o ngai e ka kongu ila ko me pelo ia fai. Ka ko mai don me mulmulo ka pa upu fa longo mai. Last but not least. Fa fe fe la ka kuri ke mo. The way following the fear your emotions, feelings, your intellect, fear king out the local mangimeo past hurts and past experience. Ongimbe ngaki fear habits, ongimbe ngaki fear fai po sang sala so fai ko angai open pair. Pa felang cast out. Pa fenga be se mo. Okay, memo mua. O meyo ke mongi, mo spirits. Ko fa fo yela matanga lang ka ngo yam kanga. What are demons? They are spirit without bodies. But they are looking for bodies to express themselves. As I said before, elefi ang offer ke mong ilfale lea. Elefi ang offer lau ka vale. Elefi ang offer the objects. Elefi ang offer kangaka. If you are the temple of the Holy Spirit, if you are the temple of the Holy Spirit, e mga offer ke mong ang offer kong temple kakas. E mga ke mong e kuri fafole ang apaya. Ang offer nga yawe. Asya. Wa foi kasia oi, ale ka fa e malo e lua. O le ka fa o le kua, malki apolo. Le nga len ka wo mele, a wo ka la fa ko amele. Do not open doors. Ka kala pelo loko le ama kwa loka so se kamila oso mele loko kinga, loko ka musui, loko le fia. Va ven fa mangalo tangat. Memo mua. So mal mata yo suma lua fa por wa fa Matthew 12 verse 29. E ma fai fa pe fe se tasi ona ulu atu I le fale o le tangata malosi. Ma vete ana mea. Se ia mua I fusifusia le tangata malosi. I le vete ai lo na fale. How can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first bind the strong man? Okay, mongi. E mua sai me ka o sifi. O strong man o ke mongi malosi le e lu ngai fala velave ya o nga fa kuri lolo yo ka ngi ngai la for ke mongi malosi e pain mo la strong man ma vai mo ki fanga le nga o ki o sifi pe fulo mankama ha e o ki rola kama o ku ngai lunga pe fu makama ilalo e ila ke me iska ka mai fanga le mo ke mongi e fiwe ka fa sanga lu nga sha e le o mawa le strong man o la ka sa ka mangi ai mawa le strong man e o ko me ki ko urufa kasi mai simia. And from my experience with ngalwenga fa Samoa, o ki kilo le mele, kele fa ma yela wa ku le fa mon maule so kali le I, ma ko ngalwenga fa Samoa ola. Ya, e fa ya poime wa ku ma yela wa ku ma ave kai si mai, va ku le fale. Al ko nga mele le, e ma wa fa kala ngoa. Fa le interview, yang fa longolongo ngala ya. Al ke me fa interview e ke tsi ninga ngal me mai langa pa yo ko nga ke mongi le afil tangata. O nga fa lo ngalwenga. I fa pela o emis. E fa sa loko le linga ka kala ngala desperate e ku la ngau e fi sa loko
Me mua. Ole spirit of jealousy and suspicious. Ke mongi la po ole por ke mongi malosi dia. Ole nganga ole loto leanga fua male masal salu. Numbers 5 verse 11 to 14. O fetalai me fo ile li ia Mose o whaape mai. Ia e whai atu whanaunga Israelu. Ia whaape atu ia te la tō. Ai se tane o alula nā wā, maanga reanga ia te ia, wala mo moe male tasi tane, ai le loe lana tane. Wa lilo lava, wa le anga o ia, ai le aisisi na te mole mau ia te ia, e le i maua foi o ia, a whai o le loto fuā ia te ia, maua fuā o ia i lana a wā, wa le anga foi le whawhine, pea o foi le loto fuā ia te ia, ma fuā ai i lana a wā, ai le anga i le whine. Alongo mele upu. If the spirit of jealousy, makuala ka hoka kon ka upulea. Demons are spirit. Puele male mea. Spirit. So se upuai lumole mele e saula le upula le spirit before a word. Ngai lola mo morke mongi, mole nganga. Ai ke va le spirit. O le kama spirit. E lo le asla po, le nganga pa ia. Or the spirit of jealousy. Or mo nganga le ka o le nganga o le fua, masalo salo, le meka o le loko leanga, sa o le meka o le loko leanga. Okay, mongi mangi fesi mal kamalea. Le mo ka ye mo le revenge. Pe a nga faya stangata se meleanga ya oe. Murder. Melang kupu ya kaino ma apelu. Cain and Abel. Wa meka o le loko leanga, o le mur ka ulanga. Murder spirit. Ar kamanga ilalo le mele. Suspicious. Ile va ungali, ile va fe meka relationship. Unforgiveness. Sawe markamale makwa loko le fa mangalo. Competitive spirit. Va. Aya ki o fo se mele pe kau. Malongo mai ile va le o ka ko le kalesia male va mai si kaka. Me vangale wa ki loko la manga ya mai le fa le o sia amele. E manga lan ka vale. He has a nice job. He has a nice car. Kele we loko leanga. Loko leanga for nothing. Ke loko leanga without any cause. Pawa we loko leanga amele. La me loko puya oi. Ole jealous. Ole envy. Ole mela mo yang ia ole pesa ka sa manga ia longa leo. Ai pesa kwasi kengen manga ia longa pesa fa wing longa le mai. Mai mau le leo panga le palengi. Panga palengi ngo ofref. Wa fa ia ukala sikenge. La le mele ole jealousy spirit. Longa lua, or a lying spirit. 2 Chronicles chapter 18 verse 22. 2 Chronicles 18 verse 22. Ole nei, fauta, o tuwina i ova le nganga pelo i nguto le au profeta nei. Ma ua fetalai mai e ova i o ole le anga i a te oi. So stangata e fia, belo le pelo peong whakona la, vai. Ole a fia le meka ole lying spirit. If you love lying to the people, lying to your parents and all the people in the church and everywhere, your friends, like if you feel mal pelo, it's a lying spirit. E mga umil fa sa loko. The manifestation of kemong sa kamalea, le mo tangata if you meu fe suinga, adultery, homosexual, religious devil, mo ka church hopper. Kakmaya sa lesilok, sa pero le fai out, me le fai out, pero le fai out, me le fai out. They are looking for perfect parties. They accept the message. Me fai le fai tete mo me fangale, ala kulia loku. Vai pele mo wale mele ka church hopper. Aisha, elo malielo loko elo folinga mayelo kali le fai out le menga ki mga oi. Vai. Lying spirit. Lona tolu, familiar spirit. Ola nganga bavalo. Mo Samuel lu valu fai pefitu. Ona fai mai leo saulo ia na ona. Ina sai lia se fine o ia se itu valo. O te alu atu ia te ia. Ma o fesili atu ia te ia. U fa pe atu ana ona ia te ia. Fa auta. O fe fine o ia le itu valo. O loi eni toro. Ole meka ole ke mongi le ole manifestation meka of gods. Le meka o witches, mediums, fortune telling. Ava penga ave foi o se fofa kaulaiku. If you are here, been taken to a for fangale fa Samoa, o le ila, for saua, kakoia ngave menga, so ma se for fakaukala se fakaukala se menga kupuya oe, e manga mia fer kale fa sa lokoi oe. And if your family involves in occults, o lo fainga luanga fakaulaiku, e manga fer kalo mo e set free mai mo curse generation o sa mai mo luanga fakaulaiku.
Lesing alwenga ale kemongi another strong man ka nga fasa lokoi oi Isaiah 19 verse 14 me ka perversion. Nga fa pio. Olingi atu e ova I tonu ia te ia le nganga e fa se ina ai kupito. Ia na me umo e fai. E fa pe ona tau te vateva o le tangata o na ilona pua inga. Perversion spirit. Kamara le fa fonga mai. This is the main spirit behind all sexual immoralities. My young people, listen, young people. You are involved in sexual immoralities, pornographic images and videos. Now, let's talk straight. Although weaknesses leo me fa peka u feusua inga. O le kamala po ala le lefa vela ve yae. Ai le makala lea. O le kamale ave o se oli. E se ia o le kamale arusa o se oli. Even though you are worshiping God, and even though you come to church, you are serving in the ministry, if you are enjoying this particular sin, o le ke fai belea, o le kamale ave o se oli. Mo ia. O le kamale fai le mako I dangerous sai kong le lok vai. Familiar spirit, or the perversion spirit, is the main spirit behind all sexual immoralities. Or kamalalea, a campaign malemeleka or the lying spirit. By what work among Saul lying spirit goes from the kamalea, and may I get few kaukuishkai. Or is it tangata? Samoa ngay, koi fight. Repent, repeat, repent, repeat, repent, do it again. It's like a cycle. Aisha. Ele ise ia le a. Vai la maka ngayon pong fa long ba. Ang kwal mo la. Apa pengen la. If you cut the branches and the leaves, it will never die. Ele okila wele pe. Se longa ya e approach le a. Se ia se le. Ang fa ka okile. Apa pe if this is your area le ke vai vai. Ba ngayon pong ele wa fa long. Alo sawa e surrender my kali le lima fa mo lalo. Ngale confess sai le kuwa. Sauro malanga pa ia se ilo ilunga. Say young, not tomorrow. If I want Mawiso going to rent, I may have paid. You kill it with fire. Then I'm quite from Maung, yellow look with fire. I will from Maung, if I'm Maung, you from Maung, Amen. Let's sing Alwenga, let's see Melang as a way Langi or Isaiah Kasi, one of the strong men, La Uma, Isaiah Kasi for Isaiah 61, verse 3. E watu fie ye fa no isiona. E fo ina tu ya te la tole matango fie su ya ile le fulefu. Ole su ya il fa no noa. Ole ofu fa ye vi inga su ya ile loto fa vai. E ngo ila to. Ola aula mi o no fa to anga le li. E fa I mona vi inga. The comments of praise for the spirit of heaviness. Vai le upu. Spirit of heaviness. Orke mongi la. Leka orke mongi meka orke mongi o me mamafa. Or kamala po ale lengo fongo foi tangata ye afia meio mole crif alongo mai afa pe mo mole crif ngol tangata woki or ko ainga walu polo kama polo kinga is already died, your mom is gone, your dad is gone to heaven, or your brother or your sister or your siblings or loved ones, they're already gone. Ale crif falo roko na falongo mai la el kusa to no melua valu e nga ale kasi ale masinga nga ka umai nga lusu valuaso korsu waso e ma fai nga creeper kanga e overloa o nga attack lo la yo ele mele le spirit lo le heaviness wale ma fai nga release le tangata le la ma fai nga mawa tato and some people e attack le mele ka o le spirit o le fa ya vainga pa pe ke o maliu lo ko rua le ki fa va ya le ke creeper le maliu lo ko rua ko rua yaso fa masinga kasi ka usanga o la walu o nga e koe vava ailo le ke mongi whangai o mai i po. Wha pēa la o e lo korua, a o le ke mongi la usau kilo moe. E kere mai wha pēa ngā lai whai inga luenga. Mafo mai wale mwhainga release. Vai vai. O le manifestation o kama ngā le ke vai mea kakai e mo le melo sorrow, grief, anxiety, worry, pressure, depression, suicidal thoughts, inner hurts, tormenting spirit, rejection, self-pity. O le heaviness mo ka fangala mai o ula po ala o le pra mela fai e ke fer wa ia o ma fa ia o le no pela ma fa lo kilo lo kingo honestly ka ko me sao o le sanga tele e me la ma fa ia o mo ai ka la fu mo me fanga o mo financial issues, family issues, o me ka relationship issues o la pe e ka o mi la lo ko ma fa ia o
Avai. It's a spirit of heaviness. E mga mirfa sa loko yo oi. Lukas ukor fai pasukas. Lukas ukor fai pasukas. Fauta foi. Sael for fine ya teile ngangal vai. Ayo nas tau sanga se fulu malvalu. O fa no ulava ia. Ele mafai lava ona sa o ilunga. O sila fia o ia Yesu. Ona wala o tule o ia teia. O fa pe atu funai. O tatala ina lo vai. O fai atu e ia teia ona aui. Ona fa sa o loto fa o lai nai leo o ia. Mavi atu o ia le tua. Oi fora na vesukas. Fa uta foi. Sa yele fa fine sa ya teia le anganga vai. Ayo na tau sanga se fulu malvalu. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity. O le kamalea. O le kemongi la po le tua uma so nga ma yes. The main spirit or the strong man behind any sickness. O le meleka o le spirit of infirmity le ngakuri Yesu. Afa pe foi la le fia finga kelo. I se mai nga yawe. O se mai you may have a prolonged sickness whatever. E po se mai foi nga for musicus. Ma ele fia finga ki sa serventa ile li maka ule ko. And who knows? O ia la set free fa malolo ile ko nga ma. Amene. Ke alu malolo nge fia. Okay, lala fa umatula skipira fa mole. Lua Timoteo mo fa po fitu. Lua Timoteo mo fa po fitu. El fa umakumeya lua koi. Sa imaka ko uso. 2 Timothy 1 verse 7. For God has not given us the spirit of fear. Awawale fo ina mai le tua ya te tātou le nganga matau. Au le nganga fa malosi ai. Malofa mapule ai o tātou loto. Spirit of fear. Kasi le me kelenga magwa istangata. Afa pe ki fa longo mai o istangata fangale le mfanga mo ko kas. In your house e kele mfanga mo ko kas. Anga mafua ma wala spirit of fear. Over makamakay mo horror movies. For all those who are watching horror movies and kama fanga thrillers. Kama sampi fangal kele ko le. Eke maka horror movies. Nga moral po. Nga 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 check o ke mongi. Ba ke moral po ke mongi. Why? Real. They are real spirits. Mawala le melo le fefe. Or ke mongi le menga. Spirit of fear. O si vela me pelanga fefe ngo menga mo incidents happen, accident happen. Ilungo le motorway nga kilo ay la cafe se plat. Eke fefe ala ke le fi vai se koko. Mangesa fese karo fa pe mo. Ai mo ka ko ye kalabo. Falong mai if you love watching those horror movies and those thriller types of movies. Sa fese karo awang ko faya. Awang ko faya. Elang fa pe ngal 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 fa ngai fo le stanga tale nga kupol me fa pe. Wa maka ka kala fa ngale. Ka kala nga oya. Ai nyang. Ole. Esa kala le fa. Asu e ku ngal mafuanga. Le mafuanga. On mele. Ai maka mo horror movies. Aba lenga mo spirits. Mawalo le me ko spirit of fear. Okay? Fatao sa sumalongo fai pasuvalu. Ela uma ko lua fai do marka ko kalo. Proverbs 16 verse 18. Proverbs 16 verse 18. E mo fa mo lunga ile malaya. E mo fo ile loto fa si ile pau. Palongo. Pride goes before the fall and haughty spirit. Mole nganga fa maulunga, ole pride. Ole nganga. Al kamala po alale, nga tongi mai Lucifer ilalo. The main spirit nga laina cast out Lucifer from heaven. Ole fa maulunga. Eres kama imea foi la fa fonga mais kalabo. If you are here, you have a lot of ekeile fa maulunga lo malosi. Physical strength. Ia por kulanga fangale le knowledge, le wisdom, le langi. There's nothing wrong with those stuff. Ay afa mawalunga lo lokong pe folinga walu lunga ka wow. Ole pride le menga wala ku yawe. It's very dangerous. Lang ole spirit le. Olonga opposite ole humility. A manguia la ole ku pe fela nge fiafi. The only way if asa lokoi ole ku. Ma set free ole ku ngai. Inga ua fa mawala lo. The moment you humble yourself and confess all your sins, ma me ka addictions and habits, ma me uma ku pulo loko. Onga saudoro le ku fa sa loko e.
Ai afape fa maulunga lo ki fape. Wow, that's not for me. That's for her. That's for him, not me. I'm okay. Ai lo okay nga, o lan me oku wa fa maulunga lo loko. Ale ke lo le leia, you know exactly. A area, there are areas in your life. O le wa chache le ku le fiafinge. E mga mere fa maungi lo loko. And last but not the least, o le spirit of bondage. Ngal Romans 8 verse 14. Romans 8 verse 14. Last but not the least. Romans 8 verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. And verse 15. Yeah. For you did. Yeah, verse 15. Awa o tau le maua nganga o polonga, e toi fefe ai. Awa o tau maua nganga o tamawhai. O te wala awa tuai, awa le tamai. Spirit of bondage. By the Spirit there, bondage. A loka oi chains. A loka oi maya. There are ropes and chains. O le loka inga oi. Le mawhanga mingoi. O le bondage. Makua I loka oi ke mongi. O le main spirit there. Le kua tangata whalongo, o kangaka e fia meo drugs, alcohol, meo whakalapu, nightclubs. O kamala le makua whapolonga ai me kau, o le spiritual bondage. E o whakasi ma le mele ka o le spirit of prevention. Wa kampain whakasi, o momo tangata o le polonga i meo mo whalawasainga, o mo feusua inga le manguia. Addiction to social media. O le mea wholinga mai wa avanga ai oi every single day. Wa le mawhainga release. Bondage. O le loka inga oi. All of cities who saw all of yaffing. Wow, let's come to the climax, the conclusion. Can I have your attention, please? If I saw loco, yes, Jesus will deliver you and set you free tonight. When you, number one, honest, do not try to look for someone to blame or try to hide or run away from God. Ongeia, don't blame others. You know what happened to Eve and Adam? Eve blamed Adam. Adam blamed Eve. And Eve put the blame ilunga ngaka. Ai saulo le kua. Don't blame others. Ke kua fa le kua, this is me. O ha ule ku pole me Dad, I want to be set free. Longa lua. Have a willing heart to be free, to be set free by the power of the name of Jesus. Sawa iel me ka surrender. Strip away uma se hawe. Surrender lo loko. I kangi le kua. Is your daddy. The truth is, amen. The devil hates you, but Jesus loves you. Confess all known sins and renounce them before God. Confess. The Bible says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all the unrighteousness. Confess. Don't hide. You need to confess. Listen, young people. Forgive that person who has hurt you, betray you, break your heart, causes all damage in your life. Maybe a friend, in terms of a relationship, someone at your workplace, or maybe your parents, or your workmates, or maybe in the church. Someone has done something wrong against you. I hurt your feelings, emotions. Wounds. You carry those wounds for so many days and so many years and so many months. Why not come here and surrender all those wounds to Jesus? That's the only way. Believe that only the blood of Jesus can wash your sins and forgive all our sins and unrighteousness. Come and surrender to Him. How are you tonight? How are you, young people? Let's all stand tonight. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Every eye closed.
It's all about your integrity and your honesty. It's all about your humility. When you humble, you will hear tonight, you have received the teaching of the Word of God, and you receive this word for you. And now it's all about you because God is ready. As I said before, the preaching and the teaching of the Word of God, God is ready. Jesus is ready. The Holy Spirit is ready for you. The question is, are you ready tonight? Are you ready to come and surrender yourself? Are you ready to come and receive your deliverance and your liberty and your freedom? As the Bible says, when whom the Son set free, you will be free indeed. There is no freedom in drugs. There is no freedom in sexual immorality. There is no freedom in worldly entertainments. There is no freedom in alcohol. There is no freedom in anything in this world. Nothing can satisfy you. There is nothing can satisfy the emptiness and the void in your heart. Only Jesus. But He needs you to come. The moment you come and surrender yourself and ask, Jesus, here am I tonight. I come before you. Please, Jesus, I need you. Set me free. Set me free of this burden. Set me free of this attack and these demonic activities and this habit. I am tired of this habit, Father, this addiction. This addiction has been destroying my life and my soul. And if there's something that has hurt you, Dad, I choose to forgive. It's a matter of choices. I choose to forgive this person with honesty and He will set you free. Thank you, Father. I speak Jesus. It's the name of Jesus. And if you are here tonight, young people, you are desperate and you have that desire to be set free tonight, come as this song. Come. Don't worry about the other youth besides you. Come and surrender. Come and humble yourself before God. Thank you, Jesus. Come right now. Come right now. Come with humility. Come quickly. Come and ask for His forgiveness. Hallelujah. It is tonight, not tomorrow. It is tonight or never. Thank you, Father. Come and surrender. If there are hurts, wounds, unresolved hurts, unresolved wounds, so I've been carrying this for so many years. I've been carrying these wounds for so many months. And I ask you to forgive me and cleanse me. I release my forgiveness. This bondage, I am suffering because of this one. There are chains of sins. I open doors to a lot of sinful activities, sinful actions. But I have heard your word today, Lord. Thank you, Jesus. Come and standing here with us because He loves you. He cares for you. Come, confess your sins right now. Come with a humble spirit. Come and surrender. Oh, if you have never given your life to Jesus, come right now. I give you the opportunity to give your life to Jesus. He is here for you. He loves you. Hallelujah. 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 Come right now. Thank you, Jesus. I just want the name of Jesus. Raise your hands and ask for forgiveness. Ask for forgiveness. Every sin. Hallelujah. Ask for forgiveness right now. Confess every sin. Confess every weakness. Confess every addiction. Every addiction. Right now, confess. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Don't worry about it. Shine through the shadows. Come. Burn like a fire.
sikere mama. Silungo lima. Silungo lima. Oh yara mama sia. Lift up the string, lift up the instruments, lift up the string. Get ready to be free right now. God is ready. Are you ready? Jesus is ready to set you free. Oh yara mama setere mama mama. Forgive. Babagalo. Release your forgiveness. Oh Roma mama setere mama mama. Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Ramama, Setere, Mama. Father, I come against the spirit of jealousy and suspicion. Jealousy and suspicion. Come out now. 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 In Jesus' name. Oh, Patakara, Mama, Setere, Mama, ya. Oh, Yara, Mama, Setere, Mama, ya. Ora mama sikere mama mama. Ora mama sikere mama mama ya. Oh ya mama sikere mama mama. Ota kara mama sikere mama. Ora mama sia. Siru oliva. Siru oliva. Siru oliva. Siru oliva. Patatai batalolea. Just repeat after me. Pray this prayer. Repeat after me. Leo tele fa volvole. Just lift up the string. Got a string of our wallet. Leo tele, do yellow roto. Make sure you commit to this prayer with honesty and integrity of your heart. Dear Jesus, Leo tele, dear Jesus, I come before you tonight. I declare that I am a sinner. I have sinned against you. I ask for your mercy. I ask for your forgiveness. Jesus, forgive me of all the sins, that I have committed. I ask you right now, forgive me by the blood of Jesus. Cleanse me, Jesus. I have decided and I choose to forgive all the people, those who have hurt me. I ask you for that you will forgive me. By the blood of Jesus, I release my forgiveness. Father, in the name of Jesus, all the open doors of sins in my life, I renounce in the name of Jesus. I renounce all my sins. I renounce all my addictions. I renounce all my bad behaviors. I renounce all my bad habits. I renounce the spirit of fear. I renounce the spirit of unforgiveness. I renounce the spirit of death. I renounce the spirit of suicide. I renounce the spirit of sickness. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I declare right now, in the name of Jesus, the spirit of bondage, sexual immoralities, the spirit of fear, I renounce you in Jesus' mighty name. I command the spirit of pride in the name of Jesus to live my life. I destroy you in the name of Jesus. I command the spirit of jealousy and suspicion to get out in Jesus' mighty name. I am free. I am free. I declare I am free in the name of Jesus. Satan and all your demons, you are defeated in the name of Jesus. I am a child of God. I am a child of God. Greater is He who is in me than the devil out there. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father.
Father, in the name of Jesus, Satani o malauya te oe le aso le suafo Yesu. I command us with a perversion to leave right now in the name of Jesus. Come out now, now in Jesus' mighty name. And forgiveness, out, 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 out. Unforgiveness, bitterness, and anger, come out in Jesus' name. Suicidal thoughts, come out, 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 out. Breathe in, breathe out. Sexual immorality, spirit of perversion, pornography, come out now, now, get out now in the name of Jesus. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, release, 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 perversion spirits, out in Jesus' name. I command the spirit of pride, out, out, out in Jesus' name, out in Jesus' name. Spirit of fear, spirit of fear, get out now, now, now in Jesus' mighty name. Spirit of bondage, bondage because of drugs and alcohol addiction, addiction to social media, get out now, out in Jesus' name, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, come out. If you feel like coughing, cough, release the coughing. If you feel like coughing, let the balloon release the coughing. Tale coughing. It is one for Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Osekere mamasia. Ora mama setere mama. Jealousy and suspicious. Come out now. Out in Jesus' name. Oh kada bakakara mamasia. Oh yara mama setere mama ya. Oh yara mama sekere mama. Sickness, infirmity spirit. I command you to get out now. Now in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Oh, karama, sierra, mama. Heaviness spirit, sino morima, takatala ila mulafa. Heaviness spirit, grief, anxiety, pressure, peer pressure. In the name of Jesus, stress, I command you to leave. Now, get out now. In the name of Jesus, come out now. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Oh, sekere mama. Awat te basa salo. Orong ayoy na suwe basa lotoy. Out in the name of Jesus. Come out in Jesus' name. Oh, sekere mama ya. Oh, yara mama siara mama ya. Oh, yara mama setere mama ya. Set your people free, Lord. In the name of Jesus. Satan, you have no authority over the people of God. You are defeated in the power of the name of Jesus. Give a hand for Jesus. Oh, Yara Mama. Oh, Yara Mama says. Oh, Karamama Sia. Le umana fa sa loto ele atu ele fiafile. Na fa longo mala matau tio le mela fai. Umana fa malo fale. Your house has been cleansed. Demonic has been destroyed. Activities. La bela la fai ele atu ele fiafile. Ole afia mo le anga pa ia fatu mo. Hallelujah. Are you hungry for the anointing of the Holy Spirit tonight? Are you hungry for that anointing to come over your life tonight? Sile no morima. Suma fa veranga fa mole. Ora passas. Suma fa veranga sepima, suma fa veranga sinia, sine passas. Suma fa mole se talo release fa unga lunga fa na wole tua. Hallelujah. Site le tangata le nga la fa unga le tua. Those who are hungry for that anointing, the infilling of the Holy Ghost upon you, you want to use your life for Jesus. Sila ilunga urima le fiafile. Sila ilunga urima. Awa te masa salo. Believe. Believe. Make sure you are hungry for the anointing of the Holy Ghost. Oh, patakara mama setere mama maya. Lift up the instruments right now. Lift up the instruments. Surrender.
Surrender. Surrender. Oh, Rabba. See the river. Those who are hungry. Those who are hungry for the river of the Holy Ghost. Those who are hungry for the river of the fire of the Holy Spirit. Oh, Yarababa. Father, in the name of Jesus, let your Holy Ghost and fire. Let your Holy Ghost and fire release upon your people. Be on your people right now. Now, receive. Receive. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Yes, Holy Spirit. Fill them. Fill them with your Holy Ghost and your fire. Oh, receive. Fire of the Holy Ghost. Oh, take it. Fire of the Holy Ghost. Oh, take it. Take it now. Receive. Fire of the Holy Ghost. Now. Fire of the Holy Ghost. Jesus' name. Take it now. Receive. Oh, take it. Let the Holy Ghost fire. Take it. Now in Jesus' name. Receive. More. The Holy Ghost and fire. Take it now. Holy Ghost and fire. Receive. Oh, take it. In the name of Jesus. Oh, fire of the Holy Ghost. Oh, take it. Let your Holy Ghost fire, the rivers of the Holy Ghost. Oh, fire of the Holy Ghost. Take it, Holy Ghost and fire. Let your river flow right now. Take it now. Receive. Take it, fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire.
Hallelujah. Hallelujah. Talo wa lua belo fa manuia le tua ya oi. Raise your both hands to Jesus. Namele ave sa tola pati give another big clap offering for Jesus. Hallelujah. 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 Fa maoni ale tua. Amen. You are serving an awesome God, faithful God, a loving God. Raise your hand if you know you have been free tonight. Hallelujah. Amen. Shake the hand of your neighbor. Let's give him back the glory. Let's celebrate Jesus. Give him back the glory. Are you sure? Are you sure? Are you free today? Come on, young people. Let's make some noise. Let's stand before Jesus. Only, come on. 1, 2, 3.
Hallelujah. 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 Party pair. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Party pair, wow, you know what to Party pair. Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jesus, Glory. Jesus, Jesus.
It's all about you, Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus. Woo. Hallelujah. 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 Di oelo matu tamai le ni fiafi. Matu te sanga fa manuina lo sua fa mamanu. Awa oyo le tua e pa ia o le tua e mamanu e silisiri ese la wafio. You are God Almighty. There is only one God. There is only one King. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Rapha. You are Jehovah Al Shaddai. You are Jehovah Adonai. You are Jehovah Yahweh. You are Jehovah Shalom. You are the King of Kings. He is our Master. He is our Creator. Hallelujah. Vi oile tua. Fafta itamale ne ya fiafi. Ina woe whatubuina le ngau lau whanau. Woe whamalia ilo mātou ngā lala i le whiawhile nei. Woe whainu mia lau whanau le waino whaua lau nganga pa ia. Whaftai le tua i la upu. Whaftai le tua woe whetalai. Woe pai lau whanau le whiawhile nei. Woe whamanuia ia i mātou uma. Ona mātou whafo i atu leo le vi inga i atoi. Whamanu ma le whanetanga sulai na ilo alofa. Ona o lo whamahoni ilo mātu hotu. Evi ia oe le whiawhile ilo mātu ta maa whaftai la upu. Ia veo mātou loto se ele lei. Wa umana suoto se na ina ele mana o lo nganga pa ia i le whiawhile nei. Ina ia tupu maola le fatu e to toyo mātu loto. Aua oe manu malo e whawawau. Hara mātou talo le tua. Ia whatumu pele utu i lau auna. Sanga ia ne pea i o le tai le tō whapa ia mai atoe. Whatumu lana utu. Le upo le poto, le upo le malama ma le whalinga. So se mea tu la ia i la unga la upu. Ma tau talangia oelo mātou tama. Ia whengau ia i le ngango laua fio tama. Ia whapenau na mauri mawina le mana o laua fio i tangata. Ina ia vi ia oelo mātou atua. Whapanui e whaltua. Ai maise fōle no whalo. Whaaftai leia whiawhilo mātou atua. E au no mātou vi ia oele whawabau. Whamanui e le loloa le atua lau whana. Te taimi fōi mātou tu ua le mene. Sau i mātou le toto Jesu Keriso. O lau mana si o mia i lau whana. I lau mātou toi fōi atu yo. Malo Jesu Keriso. Ai whapenau na vi i oe whana. Hallelujah. Rolo swafa Yesu lo mātou alini marwala i malo. O mātou wala au maole atua. Ai ala langa le whanaua le atua i le whiawhile nei. Ala langa le whanaua le atua i le whiawhile nei. Si mai lo au tamatau tasi lua tolu. To God be the glory forever and ever. Amen. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen. Valeu.